मध्ये पूरिकलाहणं तिरुवतिप्रजालये बोलान गरौँ भने सरस्वतीका लागि यति भाव यो यहाँ पूजा गरेको तम फुल पार्टी तिम्रो लागि गोविन्द अहिले तीनटा भिन्न गाउँ मान्छे छाड्नु दुनाको छ त्यहाँबाट ओम मनमे तर्पयतः वाचमे तर्पयत प्राणमे तर्पयत ग्रामे तर्पयत श्रोतमे तर्पयत प्रधानमे तर्पयत पशुमे तर आश्रित र आत्मने तर्पयामि छोडिन्छ ब्राह्मणाय नमः एकचोटि अक्षर चाहिँ पनि गर्नु मलाई टिका लाग्ने यहाँ बाहिर हात पार्नु नमो ब्राह्मण देवाय नमो ब्राह्मण देवाय नमो ब्राह्मण हिताय जगदीताय कृष्णाय गोविन्दाय बाहिर बाहिर यो राखिराख त्यही भएर यहाँ राखिराख अनि कति गायन बाटोमा सिनेर जलमा चोक्नु न निकाल्नु त्यो गायन बाटोमा सिनेर अब यो दुनामा पुस्ता टुक्रा लिएर पाइन्छ हरि ओम तत्सत् त्यहाँ छोएर बस्ने हरि ओम तत्सत् ओम तत्सत् हजुरले पुस्लिएर छन् त्यो दुनामा चाहिँ हरि ओम तत्सत् ओम तत्सत् तत्सत् हजुरले घुँडाभित्र हात पार्नुपर्छ हरि ओम तत्सत् तत्सत् विष्णु विष्णु पुराण समाय नमः अध्यस्त ओम हरि ओम तत्सत् भन्नु ओम तत्सत् भन्नु ओम तत्सत् ओम तत्सत् ओम तत्सत् ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम अच्युताय नमः ओम अच्युताय नमः ओम अच्युताय नमः ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः अध्यस्तिमत् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुरागाय प्रवर्तमानः सकल जगत सृष्टिकारणो ब्राह्मणो वितार्दे सुश्रुतवारा कल्पन्ते महाकली गुरुवता कली प्रथमाचार्य जम्बूदी विभास भक्ति प्रबंध आजवर्तंतर्गते हिमवत पर्वते कंडीपाल देशे पुरक्षराज्य गंगा दिव्या उत्तर कोटि गंडकी कौशिकी प्रदेशे श्री विष्णु प्रजापति पति क्षेत्रांतर्गत पशुपति क्षेत्री पशुपति उत्तर विभागे बागमती पश्चिम विभागे विष्णुमती रुद्रमती नद्यादि पूर्वादि विभागे काष्ठ मंडलांतर्गत